He mini Mātaatua tēnei. Mr. Montel, Tauira mai tawhiti. Tauira mai tawhiti, we are talking about them. Yeah, they chucked out lollies out there. They got the crowd on and everything as well. I better stop at the dairy then. You have to strategize. Probably saying too much, eh? But they had a reshuffle over the weekend. Oui. How tō go-to ki maki tāmara. Yeah. I don't care about the socials. What are they telling you over dinner, mate? Why is she not standing? And let's not make this about Te Arawa. No. I don't know if that's a super sub. And actually, that's damaged their chances of getting him. Nah. He wants a mean middleman with big eyes. Sure, before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Arataua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. Mānawa tia te Kapa Haka koeira, te kaupeka o te tau e noho nei tātou I tēnei wā. Ana, ko hoki mai te old school team. Ko tāua noi honei. Nā wai I takirua. Engari, hari ko ana te ngākau, ko hoki mai anō ki te āhua I tīmata I tēnei kaupapa, ne? Ai, te tūmanako kaore e pērā rawa te pukuriri ai tahi kia tāua pēnei ngā tau ki muri. Hoi anō, let's go. No beers, though. No beers, unfortunately. We've leveled up. E au ki e tahi. A hoi anō, kei konei tonu te crew, kei muri e whakarongo mai ana, happy, kahurangi, tēnā koutou. Tamihana me Paris. Ai me Pari. Ko Pari te kai whakahoahoa I ngā socials e rā mea katoa. Ai, nō reira mihi ana. Mihi ana ki a tātai o tira koutou e mātaki mai ana. Ka hatautoko mai ana I tēnei kaupapa o tātou Ia te wiki. Ai. Mātātua. Mātātua, te tuatahi o ngā rohe matua. Ai. I te mea, maha ngā whakaihu waka o te Matatini wahu mai tēnei rohe. Anyone outside of Apanui? Other than them? Just them, eh? No, I tēnei wā e putanui te motu Matatini. Ai. Ko te whānau Apanui. Ko te whanau Apanui. Yep. Engari, he rahi ngā taniwha. He rahi ngā taniwha. Now, speaking of taniwha, e te whanau, Mr. Montel, Tauira mai tawhiti. Tauira mai tawhiti, we are talking about them I tēnei episode e tātou mā. Ai. E maha ngā kaupapa e haere ana, maha ngā rōpū, let's get through ko wai ngā iwi e ngana ana ke whai wāhi atu ki te Matatini, something like 20-something teams e hoa. Yeah. Tōna rua te kaumātoru ki taku mohi. No, actually, they kept it at 22. 22, okay, Yep. but ki taku mōhio te kaumāwhanga competitive teams, Yep. which is mean... This will be one of the most highly anticipated Mātaatua Regionals for quite some time. I would agree. In my opinion, the top three is probably a definite. The next three, Up for grabs. up for grabs. I would agree. E pīrangi anau kia he tāua. Ai, wā kuia. E rangi I would agree to. Well, te nui ngō te wākai te tika. Of course. So, no, really looking forward to it. Ai. And taku mōhio, kai kāre tāua e tino ruku hōhonu ki ngā kapa Pākeke. Engari, some of them have been, going for more than 60 years. So, I'm mihi ana reminded kia koutou. of tērā o ngā rōpū I te Rātu Regionals, ngā Korosons. Yeah, rua tāhuna. Ai. Yep. Hey, what a name me te Yep. whānau. Some of these people also been performing in the koike for like 24 years. Yes. Nō reire, mihi ana, I te mea me kore ake rātou, Ai. ko kore te tua wha, tua rima, tua o nopea e eki. Kamutu he piki whakataetae tēnei, I don't know, but like, whātekau tau no te wehenga mai o Mātātua I te rohe o te aroa. Yep. Back in the days, it was all waioriki. Yep. And then ka whati atu a Mātātua, kia noho motu hake, ko rātou anō. So whātekau tau tēnei, so that's decent. Yeah, o I hau e mātaki ana I te pūrongoa, pūkai. Engari ko te kōrero hone wharepapa. Ai. Mō te wā I tū ai te hui, I te whatinga mai o Mātātua I te rohe o Mātaatua te arawa, 40 years ago. And so, he ātāhua te ki te puāwaitanga I te whanaketanga o te Kapa Haka I te rohe Ai. o Mātaatua. Kaua I ngā Pākeke anake, engari kura tuarua mai. They've had a couple of, Ruatokis won the Nationals. Kura tuatahi mai anō hoki. Ai, So, ai. kua tino ki te hua o tērā. Tika. And, ngā kapa tamariki o te teko, ko eke ki ngā
tihi teitei o te kura tuatahi, ko te tūmanako, Te pāroa no hoki. te pāroa, ko te teko, ko eke, ko te tūmanako ka whai a tērā taumata i ngā Pākeke i tēnei tau. Tīmatana i te rā horoi, e tū mai nei, is going to be a good one i te whānau. We have got te Kapa Haka o te whānau Āpanui. Former Te Matatini champions, reigning Mātaatua champions, coming back for the back-to-back. They're going to be hard to beat. Yeah, they are. They're going to be hard to beat. And if anyone in the Mātaatua Rohe can win the competition from first, I think it's only Te Whānau Āpanui at this stage. I was talking to tētahi o ngā uakutoronga, kei roto i te Kapa Haka o te whānau Āpanui. And I said, e hoa, I'm putting you fellas at second, only because thing is, you can put yourself at second. I don't put it, but that's great. I don't think that's the first, second, whatever the place. Only reason why I said that was because they were going to mō rātou. Yep. And he goes, well, you can do that. Ngāti whakau would prove that that does nothing. And I was like, well, they chucked out lollies out there. They got the crowd on and everything as well. I better stop at the dairy then. You have to strategize. Yeah. You can't go in with the same strategy as you would if you're performing after lunch. I've got some. The rumour mill is strong with these fellas, and ka kōrero hau mō etahi o ngā rumours e puta ana, a koa ki nei pēr. Well, he kaparangatahi, he kaparangatahi. Kāore hoki a puao, I reira, hei kai tātaki o wahine. That is an interesting one. But, they've got a few leaders that they could chuck in, so yeah, I'm picking it's probably going to be Anameka. Me too. I would say ko Anameka. Ko ia, me ua ka kore rātou e kōwhiri ai. Well, ara, a hoki a carry. Nō reira, hare I te mea ka tino, well, no, takutuahine tēnā, ko puao. Engari, hare I te mea kaori a rātou te tehi piki tūranga. Young team. Had a bit of a I'm probably saying too much, but they had a reshuffle over the weekend. Oui. So yeah. Anything's possible. But the thing is, they're professionals. They know how to go and scoop the points. They're clinical, they're clean, and so. Koine tāku e ki nei. Okay, I'll just say. Apparently, they got a super sub. Oh yeah. Te kaumātua rā kei te hoki mai. Ooh. Now, I could be totally wrong. And in fact, if this rumour is tika, that's worth a couple points. Yeah, definitely. I don't know. You don't agree? You don't? I can't see it happening. Someone's just gassing me up? Yeah. But they also wanted to give you that information so that you could say it and scare everybody. Yeah. They're playing the ultimate game. So you've done your job. Okay, kia ora. So, okay, after them, Waioweka. Waioweka. So ko Waioweka tētahi i ngā rā o mua. Ai a waihirere mā ia tani wharau ko Waioweka tētahi o ngā kapa toa o te motu. E maharana o tētahi uiui ko Wiremu Kerekere, uiui ti ana mō te wā I tuku I te mana o waihirere kia ngāpō ki te whānau wehi. Ka ki rātou, moi ia ki tō tātou, ki tō mātou te māhine, ka mutu I haere mai I Waioweka, he hapori haka rātou. Like they were gangsters. I te wā o te pukapuka o te matatini I wiwi au tētahi kuia ana I te kōrero mai ia mō ngā wā I tai atu te ariki nui ki tōna whare I o pōtiki ki reira noho ai ko te pēpea ko King I Tuheitia. Fuzzy, eh? Mean. Ki ngā haratau o Waioweka. So, koe rā te mana o tēnei kapa. And, I mean, yeah, ko ki te tātou I ngā taukataha ke nei. And kamutu, e hana te mea tauhou rātou I aone. Koe nei te tua toru pē o ngā regionals. Yes. I roto I tēnei whanaketanga hou nei. Yep. Nō reira, I'm picking them to be solid. They'll be solid. Solid. Tough from second. In such a competitive pool, but my only thing is te āhua nei tērā rohe, and I'm when I say this rohe, I'm saying from whakataetae to the boundary of Apanui land. He maha ngā kapa. E haere mai ana, e puta mai ana, and I would say, ko te puna kai haka.
e tino whakamātauri ana i ai. Koira. Ana, e toru ngā kapa no whakatohea, Ai. kātū, so koira, ko te pātai ia, kua hira-hirawa te ngā kapa e toru ni. And you got the Ngāti Awa team and all of that sort of stuff, you know. Yep. The question is, who's going to, where's the point of difference? Ai. When you've got 3 kapa from one iwi and then Mātaatua, quite 3 similar. kapa from Apa Nui. Yeah. 3 kapa from Tērā Takiwa, te whakatohea. Yeah. Yeah, Mātātua. So it'll be interesting. Okay, after them, now we're talking point of difference. Muri mai i a waiaweka, kātū mai i tetahi o ngā tau tōhito, i roto i te ao haka. Yep. 2,002? 2007 People's Choice. Oh, yes. But 2002, they busted on the scene. Yep. Ruatāhuna kākahu mauku. Yep. Tāmaki Makaurau. Boom! Actually, they got Best New Group in 2002 as well. I remember. Tētahi oku tino atua i roto i te ao haka. Ia mātou e mātaki ana on the tapes. Ne muri, ehia marama ki muri. 2002 ka ki mai te tangata nei. You know, ki te koe ia matarai maha. How rugged they're going for that rugged look. Muri mai te 2. They all got flash shirts on. These fellas? Ko rātou tērā. E hara i te whakapaipai kana. This is how tūturu it is. The pake and the model that they wear, they literally on Thursday, tomorrow, Collect them. they're going to get the kakahu off the tree to put onto their kakahu. Boom. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Is that going to get them over the line? I don't know. Engari, he tira hou tēnei. Ai. He rangatahi, and kei te rongo hoki rātou, ngā taumahatanga o te aranga mai o Ohine Matarua. Ohine Matarua. E kaha ana, e mihi ana ki a koutou, e tino, he pai ki a hau wā koutou socials. Oh, yeah. Bro. Me. Oh. Yeah. Hea ha tō go-to ki maki tāmara. Yeah, when you pay ia rātou te social media game. Ai, he miharo. Yeah, engari. Tō i rāmutu kei roto rā? Yep, te i rāmutu, ngā i rāmutu e rua. Oh, ai. Yeah, hinei pare rā ko toka, kei roto i te kapa. Mako e ki atu, me he mea i hoki katoa ngā toki o te ao Kapa Haka o Ruatāhuna ki te āwhina i tēnei kapa. Oh, yeah. That would be a force to be reckoned with. Absolutely. It'd be like a Tai Tokero team. If everyone from Tai Tokero who was mean went back to a Tai Tokero team, my God, be unstoppable. Yeah, the Taumata Solomons of the world who are not performing. Oh, yeah, tika. Well, tērā tētahi wā, I hoki ia. Go back and give back. I hoki ia. I hoki I mahi ia, 2 nationals. Ie ki rātou. Ai. So Ruatāhuna, yep. Ai. Muri mai ia rātou. O Pōtiki. O Pōtiki. Nā, he kapatau tōhito anō tēnei. Ngā piki me ngā heke, ne? Kei konei, kua hoki ora mai rātou. Kei te kite anō hoki. They got some new performers, some super subs. Kei te kōrero mō Ryan. Ki te au tō mata i roto i ngā socials o Pōtiki. Yep, Rāmani kei roto nu. Yep. You gotta say. The first regionals i te korenga o Rick. First regionals, Ai. So, kaore kore, ka tino rongohia tērā. E tangi tonu ana te ngākau ki te tau ki te rā. I remember just a bit of a funny story. Last regionals, ka mate taku uncle. Ana hare atu au ki te hui mate Hireira Rick. And I mahi tāua i te hake yarns i te ata. Ka whati atua hau. And then i taua pōka puta mai te episode. Te rangi whai muri mai ka hara mai a Rick iau. Bei, tataria hau mo te episode katoa. I te mea mohe au iau te wāhanga mutunga mātou. Pīrung iau ki hea ngā kōrero ngai hui nei mo taku kapa. And you fellas went straight past us. Well, no. They're celebrating 30 years this year. Yeah. So, moving on. No. I reckon, e harai te mea kei te takahi a hau i a koutou, e rangi koenei tāku e kīnei tērā rohe, me ngā kapa maha kei roto i tērā whaitua, whakatohea waioweka o Pōtiki. Yep. You gotta think that most of them were in o Pōtiki at one time.
Oh, yeah. Well, All of them. Pōtiki would be the te whānau apanui of Kapa Haka and whakatohea. That's what I'm saying. Hey. And all of them were in all Pōtiki. Well, I mean, that's the whāinga, isn't it? Yeah, te whakatui o anō. Whakawhanake ngā kaihaka, ka whati atu ki te whakakaha i o rātou ake kapa, Ai. which is te whakatohea, who we're going to get to later on. Ai. Engari, yeah, ko eke a o Pōtiki ki te matangi rua i roto i ngā tau. Ai. Piki heke i ona tau, Ai. engari kaore koe nei te honga kapa toa o te rohe i tēnei wā. Yeah. It's going to be an interesting one. It is. Muri mai a rātou. Ngāti awa Te ki rangi tuatahi, taiki. koe nei te tuatahi o ngā kapa o Ngāti Awa, Ai. tā tū. And I actually think they were about to make it at the last regionals, but didn't because they went over time. Now, tētahi kapa I whai wāhi, and you gotta imagine ko hoki ora mai me etahi atu gusto anō hoki. Ohine matoro, ko tō whānau tēnei. Ai. Koe ki te au i roto i ngā socials, i ngā wiki ko taha ke nei, he kapa rangatahi ake. I don't care about the socials. What are they telling you over dinner, be? No, well, they're confident. And actually, ko te nephew, te kauni whakai te kāinga e noho ana i o wiki. And hei tātana māma, hei tā pua ki aia, we're coming for Apanui. So, Did you say, wow, kei te tūtō māma? yeah, well, kairi e tū. Koera tāku. And the question ki au, why is she not standing? Leaving your options open, man. That's what I'm thinking. This is what I reckon. Now, again, this is totally, I'm spitballing here, ne? Ki au, e tāri ana kia ki te ngā te taunga. Nah. Ko wai ka wiki tu ko whai wāhi atu. And really, the shiny new toy, te puku. Yeah, engari, no, kei te marama, kuia te kaitātaki wahine o te whānau apanui mō ngā tau e hea ki nei kari e te pirangi kia, E rangi kia iaia, tūnoa mā tētahi atu kapa. iaia e tātaki ana I te kapa haka o te whānau apanui. Whose korowai was she rocking? Yeah, well, that's right. Te pukus. That's right. Boom! So, ohine matarua, no, I think they'll be strong. I karakia hia wā rātou taonga O ne? kākahu I te awa I te rātapu ka pahe moa ke nei. Ai. Yeah. Kei a rātou tētahi, and still to this day, tētahi o ngā waiata āringa a tāhuara wātu. Yeah. Ko te oha ki a tō rātou Ai. tupuna kuia. He miharo tērā. I told them to do it at the Nationals actually, and they didn't listen to me. But anyway, I think I tuarua rātou I te Ai. regionals ko taha ke nei. Ana I tēnei tau kāre aku tuakana rangihuna o ko kāpōri roto I te kapa no reire whakapai anau ka tino pai rawa atu rātou. Ko rongo kōrero hau, kaore a te rangi mono ai te tū. No, ko whai ia te kapa tana wahine. That's a big loss. Taona kaha. It's a big loss, yep. A big loss only for things like, in the grand scheme of things, ne, kei te titiroa hau ki te pikitia nui, and I te wāka tū ia ki te whai kōrero, there's just something about Oh, yeah, ngani. te mauri, te wāka tū ia. Ko te painga o te whānau, I hea ki nei ngā toki. They're not all rangi monos though. No, they're not. But, Pēnei I te wai tū koutou, I tāmaki, there was a noticeable, and this is no shade on anyone else, there was a notable difference between the prelims and you fellas when you stood. He rereke, bro. well, it's, it's all part of the strategy. But I mean, they've got Okay. other things. They do have other things. Now, te te atu kapa. Tūtara kauika ki ranga taua. Ko hoki mai te kaiaka o mua. Yep. No reira, and I'm reminded of when she was tutor, ka whai wāhi atu rātu ki te Matatini. Yep. There was that one, the regionals e ki tū ki tauranga. I did the red paint and everything. I still went, wah. Hoi anō. Yep. Can they do it this year? Yeah. He wānanga pai tērā. He kaparangatahi. He kaparangatahi kamutu, kua roa e ngaro nei te taumata, since 2019, I think, is it? Something like that. I te Something taumata like o te that. Matatini, so we'll see. They were unlucky. They were close i te rātu regionals. Ki taku mōhio rāua ko Paringatai, ki Matakama, I tua whitu o rite rātou. Oh, okay. 7th equal. Nō reira, I reira. I don't think they were that great at the last
Regionals. Yeah, whether or not we thought that they were really- mean or not, really. I reira rātou. Yep. Ko te hia kia e ki te ho ngā kapa o tauranga moana. Ai, And, ki te titiro tātou ki ngā mahi a te rānia i te taha o tana kura, te pūwhāriki. ai. They did mean. Yeah. I te mana If they kuratahi, can I want to say they translate won that heaps. through to tūtara, then it should be a sure. Nā, muri mai i a rātou. Ko te haupāroa mai, te haupāroa mā, ko hoki mai. Te tini o awa. Te tini o wawa. Now, they were solid I te rātu regionals. Pehea, te o ngā pātai, nā I pātai tātou kia ruakiri. Mo te ua o te pupuri ki o kaihaka, ne? Ahakoa, I te mea, rua tau he waro tērā. And Mātātua, they've always got 6 teams going through to Te Matatini. I te puenga mai o tēnei waka jumping rule, surely if you don't make it, māma noi ho tā rātou, whati atu ki whatever group there is, ne? And that's my question is can they come back stronger? Well, I believe in this rugby they can. they were victims of that. Yeah. And I hera hi rātou I haere ki tauira mai tawhiti, Ai. i ngā tau, me ngā mea rangatahi. Ai, Engari, ko hoki mai anō rātou. koira. Ko hoki anō rātou ki te hāpai i tō rātou ake kapa. Nō reira, kia au nei, kaore kore ka piki rātou ki taumata ke, I te hoki ngātu o, ko wehe, ko whai whea, ko ki etahi kapa kei taumata ke atu pia. Yep. I raro I etahi atu kaioko. Nā ko hoki anō ki te whāngai I aua mātauranga mōhihotanga ki tō rātou ake kapa. Kapa haka o rua toki? Yeah, they're looking solid. Mahora mā, kei reira tonu ngā tokatu moana o te kapa, o te karu. And they're super sub kaori te haka. No. I actually thought they were lucky to make it last time. I was going to say, whai turuhira. Well, e rei te mea me haka. That's what I mean. Engari, yeah, I think they'll be definitely better than they were last time. You reckon? Yeah. They'll be better. They look better. Okay. Pera kai haka, ko ngā mea rangatahi hoki I eke ki te tūranga tuarua I te whakataetae a kura tuarua I tērā atu tau during the COVID. Ana, ko eke anō ki tērā taumata pakeketanga. True. Yeah, hard. Okay, muri mai I a rātou, te whānau o tūtawake, kaore te tino mōhio ki tēnei Koe ni te whānau. teo ngā kapa pakeke o te rohe. True. No roto mai I te whānau āpanui. So there's Apanui, Toa, Tauira and Tūtawake. They got 4 teams. 4 teams. Well, and plus the Pakeke teams. Yeah, no, the Pakeke. Hey, nui tira. Okay, now, we're getting to the business end of the day, ne? Tauira mai tawhiti. Yep, Tauira mai tawhiti. He kaparanga tira tēnei. How you fellas doing, Montel? He's giving us the thumbs up. Yeah. I'm- And I've heard around the trips that they could be a strong contender for first. We've got the, well, I tū a Montel, we've got the other muscle man jumping back in, Mr. Wairangi. Yeah. And, kia au, I don't know if that's a good thing or not, but Nā, kia au, in some regards, aua rite rātou ki etahi atu kaparangatira, kia au, their point of difference is that their strength kei roto I te waiti o te reo waiata, ngā tunes, that's their strength. yeah, but I think they need something else. That's always there. Hey, that's always there. But what else do you have? Hey, because there's like 10 groups in Mātātua who are Waiti. Nā, not that waiti. No, not their Waiti. That's Not right. that That's right. That Waiti. is their their signature. Koia, that's Hey. their clean, Yep. being super clean, little bit unorthodox in their haka moves. Yeah. They always do the pāpaka and all Yep. that sort of stuff, unorthodox. But ko te tino kei a rātou, ko te waititanga. Ike Matchett. Te deserves matua. Deserves a mention. Ai, ko hoki mai te matua rā. Yeah. Is he Mate. the fellow who does the workouts with you fellas? Yeah. But he's obviously was in Apanui back in the Aye. days, and then OG to Tauira mai tawhiti. He'd be up there with he maha ngā Mātaatina, ne? Yeah. In terms of ngā mea ko Te tū. kau neke atu, I think.
Up there. Montel sent me a video of him, he'd written his words on the cardboard. That's the thing, where the matua is spending a lot of time in the garage. Mahi ana ia na mea, right around the thing, hang it up there. Kahu he kōrero tāpiri au, crew cam, you got anything else to add? No, ia, koutou e koro ana mo tauira. Ko tētahi ahuatanga pai o rātou ei tau. I just think that's it. That's what I mean. Engari, kei roto i te rohe o Mātātua, ngā momo taira katoa, e koira te pai o tēnei rohe ei. Kei roto, kei reira arua tāhuna, kei reira ohine mataroa, ana tauira. Yeah. And kua rongo hoki mātou i a Montel, i te ahuararu, in terms of numbers, but they've come back a little bit strong, and it doesn't really matter about numbers, it's about the bracket and the performance. So That's right. I'm looking The forward to wairua. them. Ai, the wairua. The kōrero that goes around is that brackets don't win comps, performances do. Yep. And I would say that these fellas have it in them to be able to do a good performance. Yep. Hoi anō, kei muri mai a rātou. It's like back to back to back. Apanui land. It is. Muri mai a rātou ko te taumata o Apanui. How whakaro? Oh, I tua whārātau, i tō rātou regionals tuatahi, mai te tūranga tuatahi. Tuatoru iko. Third equal. Nationals tuatahi, ka eke ki te matangirua. Mean. So, I they're feel like i definitely tua whā rātou, tua rima rātou. to whitu pia. Ki te Matatini? Yep. Okay. It's forced to be reckoned with. I whakaritea nārunga i ngā ahuatanga o te huripari. Ai. I tūke wā rātou haratau ki roto o taupō. Ai. Te hunga e haere Ai. ana i tawhiti i rua tōrea i te coast anō hoki i Kirikiri, ko Troy Kingima. Ai. So, no. Ko koe nei te o ngā kapa e tohe ana mo te tūranga tuatahi. Kaore kore. I was talking ki tētahi o ngā kaihaka e kōrero e whāki ko Waiia, he wahi ne. Ka ki ia, e riri ke mātou, ka pātai e. Pēr te pāne, kei te pai, katoa koutou? She goes, how did you make kore te whāinga? I go, don't lie to me. Because mena e hara tērei te whāinga e kore koutou e handpick o koutou kaihaka straight away, ne? No, nā, e pai ana te haere. But i te kōrero mai ia mo te ahu o tā rātou kōwhiri i ngā tāngata, ne? Google Sheet. Yep. Anei ngā mātāpono, ngā paiaru, hei whai māu. Me wātea koe i konei, rā. Ki te kore tae koe, o kāti kaore koe e whai wāhi mai ki roto. So really, they do name their team. Yep. They just name it. Tōrangi. I te Tōrangi oeata. the notes, ne? They name it at the beginning of the campaign. Yeah. Which is interesting. I like it. I like it too, but it's interesting. Well, it's if you've got a good enough squad, to pick from, and Yeah. you've got bloody the superstars of the superstars. Yeah, and they've Then got it works. they've got their crew who have been with them since Tūranga Wahine, Tūranga Tāne. Yeah. Yeah, no. So they know. I mean, yeah, that's the way that they've chosen to skin the cat. There are many ways to skin It's the cat. innovative. It's innovative. Oh, I'd love to just have 6 weeks practice. Yep. I don't know how people can do the bloody 5 months numbers. Well, Ngāti Whakau and Ngāti Rangi, we were getting up there with the amount of practices we've been having. We started pretty late. But you fellas are going, we're having breaks. You fellas were continuing on. We need it. Well, all I'm saying is... And let's not make this about Te Arawa. No. This is I was talking Mātaatua. with Pere about this, and he's in the judging list as well. Me kōrero tātou. The argument is that actually the more practices, sometimes the better. Well, I mean, some people have, 5 months of one. Aye. We practice from 10 to 4 and Yeah. Hoki ki te kāinga. So it's not that many hours. Tika. Okay, muri mai a rātou, te whakatōhea. Te whakatohea kapa hou. Aye, Paora me Ria Brosnan. Yep. So, yeah, kua roa rau e whakawāna. Aye. Be interesting to see how they go. I I know tū that hoki ia i tira, i tū. Oh, wai. Ria, i tū hoki ia i taho o Pōtiki i tērā Matatini. So, yeah. She was the leader of Wairika too, I think, at a time. Oh, Yeah.
kokori I te awhina kori a rātou, so it'd be interesting to see how they go. True. All right. Is there enough kaihaka And that's what I What's mean. the That's what I mean. three Kei te ka tino kite a tērā, I reckon. But this is who I'm looking forward to ki te mātaki. I haere atu tō mātou hōtaka hu, a haka feels, ki te taha o tēnei kapa. And I feel like you fellas went over to go, I feel like everyone's wanting to get a bit of a taste of the matakana. Yes. Ai, hai, Paringa tai. Yep. And Nā, I kia nei reckon... ko paringa tai te kapa yeah, hare te me ripped off here. Engari, I pirangi au ki eke rātou I te rātutau. Me au hoki. I think nā te, I over time rātou ni. Ne? Yeah, tō tau hoa. They John. were one or half a mark away from making it in. Yeah, I thought they were unlucky. Me au hoki. Me au hoki. And I reckon taku titiro me taku rongo e hoki ana ngā uri. Tino ki ana te kapa. Yeah. Kamutu tāku e rongo e ki te rei. They've been having a few āwhinas from their whanaungas in terms of tutors and everything like that. Haere ana ki te tautoko. Yeah. Our mate Matua Hawthorne could be in there. Oui. Yeah, I don't know if yeah. that's a super sub. And actually, that's damaged their chances of getting in. Go. Hey. Engari, Definitely. e hoki atu ia. Ne? Yeah, bro. Like Rangiwai in the house? Yeah, bro. So, cool. Ana nei tino hikaka na te ki te paringa tai. Yeah, also, I a mātou I haka feels, ka uiuitia ngā kaiako, and they go, he wāhi hau maru tēnei, e whai wāhi mai ai ngā uri ki te hoki mai ki te kāinga, Anipātene. And she looks straight down the barrel. Yeah. So, Anipātene? Anipātene. Ai. Yeah. Not this one or the next one. But maybe the one after that. Hey. Right. No. Yeah. So, I'm really looking forward to kite I ngā hua kei tēnei kapa. Bro, he mini matatini tēnei. Mini matatini. Hey. And he pērā noho ki I te kaha o ngā, te toko maho ngā iwi. Yeah. Well, koera te painga, eh? The styles Different styles. are and different purely because of taiao. Yeah. Eh? Yeah. Ngā kaupapa rereke. Ai. So, nā, e rika ana. Let's talk about the judges. Judges. So, Now, te head judge he rereke tēnei, we've got Mr. Kimiora Webster. yep. Oh, He's going to keep everyone honest. yes, he is. Eh? Yep. Seen the way that he judges in the, over the years. And he's No bullshit. He's no bullshit. He's pretty ruthless. Yep. So, no, I think it'll be good. And actually, with Kimiora as the head judge, I feel like, we're not going to get the same results that we I would agree. are accustomed to. I would agree. And with the Matatoki, he's judged it a couple of times at Te Matatini. Now, te taiao Kapa Haka, we're changing how we are thinking. I mean, we had it when we were talking with Ruakiri, we're changing how we're thinking about the Matatoki. Me tā te Matatoki a ta ho miro I ngā māka, a ngā kaiwhakawa, me te head judge he tautua rātou, mōna. So now he's able to come in with the thunder and go, gee, come on, me pono koutou. Kia rongo ngā kaiwhakawa I te mata o te toki. Ai, pono, Ne. pono. Kia tika tā rātou whakawa. So, no, he rawe. Right now, we've got the graphic for all of the whakaike judges. Kei te kite mai koutou. I mean, taumata in there, that should be an interesting one. Yep. So, starting with the whakaheke. We've got them all down here, so mā koutou e titiro. Te pōno was one of the rangitaiki ones that has kua haere ki te whakawa. True. And I think each iwi or each iwi gets 2 straight-ins. I don't know who te pono is. So, no ngā te awa. Beautiful. You'll know the face. Mō tea. This is an Robin, I think, interesting each. one. Yep. This is an interesting one. Ko mene kururangi no, Sure, yeah. no Tauranga, tauranga, e rangi kua roe noho ana ki roto o te Waipounamu. Yep. He was one of the founding members of Ngā Manu a Tāne ki taku mōhio. Beautiful reo. Yep. Bit of a golf player as well. Michelle Satchel, no, Apanu, obviously. Robin Hatagage and Hiria Te Moana no Ruatoki.
Interesting. Yep, Okay. There's actually mean more te judges. Poi judges. This is an interesting one. Ke Oh, kone sure. katoa ngā ingoe rapa mai ana. We got Hani Huata in there, but tūhoi, ko hoki mai. Because he was a poi judge last regionals. Yeah, And then interesting. ko hoki mai. So te ahua nei kei te whai rātou I tēnei ara. Yep. Good on them. Yep. And that's actually quite a statement for Mātaatua to be pushing that. They should put a wahine in the haka. Oh, that's right. Hey? Would we get a man judging poi in Te Anawa? Probably never. Yeah, hey. That's a buzzy one, eh? Interesting. Hoi anō, Waiata Āringa. Here's an interesting one too. Boom. And then ngā ingoa. We've got Pere Wihongi in there. Sure. Oh, yeah. I'll chuck him in. I'll chuck him in too. He's amazing. Yep. But we've got Ruakiri in there. Karina Titan. Pāho, yeah, different. Te tira hou tēnei. I reckon, with this lineup, Your song better be mean. that's what I'm saying. And Tauira, you fellas are Yep. climbing quickly in the ranks. Yep. Hey, Yep. with this type of crew. Yep. Nō reira, Haka. This is an interesting one. Tōmika. Tōmika. Ooh. How? Wow. What does he want? He wants a mean middleman with big eyes. Sharpness. Yep. Sharpness. Some different styles in there. no? Ai, hatu. Hatu rini. Aye. Mike Pānapa and Tamahata. So, yeah, you've got Tauranga Moana, Tūhoi, Ngā Te Awa and Whakatohea all in there. Tamahata being a judge, I feel like, man, Waiwaka. He was in Waiwaka. He should have been in the Rōpū. E pai ai tā rātou, boom. Yeah. Oh, he rahi rātou. Hoi anō, whakawātea. Kāwata, yeah. Whare Papa Ruben. And again, ko ai tērā. Oh. Paumea in there. Yeah. They can make some interesting choices. Well, no, te whānau apanu, yeah. Well, hoi anō, e rangatahi ia. Yeah, no, that's he rahi rātou, he rangatahi. So it is going to be interesting. They got I some... don't think we're going to get the same results. No. And then te mita o te reo, Mahaki Albert, Greg Coy. See, Greg, boom. Mm. There's some Yeah, interesting picks. What's in all here? True. Yeah, some interesting judges, all right. Kōrero au kahu. Ai, kia ora kōrua. Hei, Kereama, fun fact. Te wahanga ki te reo, ka whakawāhia te reo āwaha me te reo ātuhi. Is te reo ātuhi aggregate? What? No. Te reo is an aggregate. Te reo is, but Mā not tētahi te o reo Mātaatua, ātuhi. well, Mātaatua pia tātou e whakatika, but kei kone e mea ana, ko te reo ātuhi me te reo āwaha, ka whakawā ngia. So, Oh, okay, so maybe they'll be judging them according to the scripts, ne? Nō reira, haere ana ngā scripts, kei te e mākahia ana. te au e nei. Ai. Sure, okay. Okay. Well, kei te tituro hau, you got that Mahaki Albert Karu te mohi o ki aia. He's their minister whalai. Yep. And kei te mohi ai ki tana tuakana, a rāniera, a bit of a real geek, those fellas, eh? Taina, I think, yeah. Ko tana tēnā tira, a rāniera. Yep. Oui, okay. Ka hoi anō, true. And then tito ngā hau, you got Kākahu, you got Manukura Wahine, you got Manukura Tāne and Waiata Tira as well in there. Ngā matatoki, there's a few of them in there. Ka pai. So it's going to be an interesting comp. E te whānau he nui ngā kōrero hei wānanga tonu mā tātou a pōpō. A pōpō, we're going to be looking and comparing ngā tau, ngā marka o te rātu tau, last regionals marks, Yep. and then we're also going to be giving our picks. Yep. And the crew cam is also going to be giving their picks. Mm. So, e pātai mai ana koutou kei hea te ahi, we're bringing the fire. And apologies in advance, everybody. Hey. Can't pick everybody. We can't pick everyone. So tune in. Boom! Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haki Yans. Toits!